Mathaa manini mbere ya wiyandikithia wa Huduma namba utirihetwo muthenya wa rucio, Kenya no mathiete na mbere na kwiyumiria guku ceceni imwe ikigomerwo ni uingi wa andu. Nao ta mutugo Kenya meragwo matengeraga ndagika ya muthia, umuthi aingi marokire ceceni-ini cia wiyandikithia riria marateire nyina niguo guthara mahinda. Mwena wa South Sea guku mucii wa Nairobi kurokire namba nene ya andu aria mekwiyumiritie kwiyandikithia, amwe aria twaranirie nao makiuga matirona mwihoko wa gukorwo meyandikithie gwikinyeria muthenya wa rucio kumana na wongerereku wa andu. I've lost hope because wherever I go I meet people who tell me they've been there since 9. Mtu amepanga line leo yote, so hatuwezi hudumiwa vizuri. Itabidi nimerauka kesho niamke mapema. No na gukiri uguo kuri na namba ya Kenya monekire kwaga kuiganira kumana na ihinda ria kiumia kimwe riria riongereirwo na kwendikithia mongererwo ihinda ringi. Bado naona tumepata extension ya wiki, lakini most of us bado hatujasajili, unaona, so probably another extension of probably 2 weeks. Shughuli zingine na pia sikuwa najua hiyo Huduma namba inafanya nini kwanza. So baada ya kuelezewa na watu ambao walikuwa wameshajisajili na amwe andu aria makoretwo mihang'o-ini no ya kwandikithia andu maugite umuthi nirio namba ya andu yongererekeire gukiringithanio na hau kabere. Turnout imekuwa high. We are expecting much more kesho. Kwa mwena wa Uasin Gishu maundu makuhanaga ota uu kuri andu meyumiririe guthara mahinda ona gutuika namba ndiuma nene gukiringithanio na gatano ga kiumia kihituku. Project that we've been working on. Maya makihanikaga Minister wa ukinyaniria Joe Mucheru augite thirikari iri na mwihoko ati makiria ma andu milioni 40 ni magukorwo meyandikithitie gwikinyaniria muthenya wa rucio. I'm happy to report that we've now seen the lines come back. After the president extended by 1 week, the lines dried out almost immediately. Now I think they've started and we should be crossing our 40 million estimate. Mucheru ni augire matigukorwo makiongerera ihinda ria wiyandikithia uyu kuria oritie Kenya aria marenda kwiyandikithia meke oguo na ihenya ta uria kwahoteka. Andu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Maina wa Mwangi.